I'm about attention TV so now I need to say and summer a bogu, summer you jump and summer a pitting. And a boabuano, you are in the beckum bacco, a move back on your chimu. Now for you to me to tune us now for us what you may now do, we be a yana diomo. We are driver near now, dear, we are dreading near now, dear, or so far, or be a yana dear. I want summer teacher and wire attention TV as so. Na eneno so no ensem bibiri ho no mo aneno ebe me se eni mani abere pa se korodom na betena fidie so a pese me no di nkomo ba ko mienu efa oman pumpuni Ghana ho me din ye de Franco Aku Asante odu wan ma bomodin aso be subscribe obe share na afi obi so atumenya bia hwe na afi otumi akoenim oman Ghana ye kamia ye se ba bia ye duru no wan hwe na dakoro mampeni be sore na chese you tell my monitor say yen crapo see a bed demonstration as a day. Ye bomodia bapini a year house or Flagstaff house on now for your bow room. Now for the Beko Biana just say, the Becona. It's I say, on my way, I on my beer. And Peniforno, the umpeso who almost say youth na ye banne say, ye betanaswa, the ebedino, ye divia near sorry call. Aye, ye bedi ya we are near soroko. So mine be pro, so mine be ginger, said dear mine be cobiano. And 24% of tres and form, a sign said, ye share and your my echo swa. Nancy any who say and chain to tax me, the tax baby buy, said taxes no, baby a drone COVID-19, dear my economy not say, economy I jija, and I will see you to me and my economy jina. Na taxes I ye taxes ketwa ye de tutu ba biara empo bola kura tugu kura taxes ebam eme hu se Ghana fo dwan papa omo kasae se eba ne sen na ye ti omo emo ye nso ye ho kire ye ton ade anka se ho kire edwadi fo driver fo nyina ho kire eba ne sen na wose ye tumi tutu taxes musa Ghana fo dwan omo nti ase empani fo ko bisa omo beka kire o se taxes ye de ye ade pa ma Ghana ye de ye nneoma de boa sene be ya oman ne betumi atumpon atumi akonanimo da no enche kra na yeto fu omuma driver fo dwae na yesan betu mu district kra ma yetumi se ye ne ye bopuni pani ne kasa wo se omo no taxes omo de beto so a enye omo ankasa mfutuo mu na so omo ankasa petroleum fo na se petroleum companies omo toto eye fu omo no omo se enye to omo ankasa advantage na emu sa ban ne ba se on pese ye tutumu na ye de taxes ne brena na che so mo aye sa adwuma na mo na che so mo tumi aboabo taxes na no anom de akoma ban se aban emfa nye bibi mfa mbo oman no ati ase ye sa pa ati ase esan se oman mu na se ye ntua taxa ye ntumi ehu oman mpuntu na Ghana fo nse mo bisa ne se so tax na ye tua no eden pa na de ye ti oman we mu na 2003 oman pani dada kufuo baaye se kufuo ba se wo de tua an ye de betua mu wa hwa metro mu ase ye adwensi ye be ko gibia begu oman we mu oman pumpuni Ghana che se tumi aye dwuma ama che se Ghana ye tumi akwa anim e wo ye transportation system mu na che so bi pentem akwa bantem a na nya fe no be jan atwen trotronko a first na che se 207 wa hwa chamfan ya na che se nki ye twie gum na nso no eye metro mu ase ba e ba boa papa no de ye ntumi endi ho achinye isan se obi pentema kontema bantema na je so gina kwan wa obetumi afa metro mass bi na so na bono so sai fo ama obi atumi edi udwa atumi ekọ ba senior pennyntem senior penny bia no na je so otumi edi emu akone abapa na je se basi ebe ya ade a nipa nyina soje so hwiriye asi o man penny ya ade so ka so de basis ba ebetumi aka se ye taxes ya SK bi na mode ye den edi tua enti eni je ho papa se on fasa basis imra basis bedru ye hu sa ye juma konanim kakra na konanim kakra man pani free so pe ye bisa se basis no wai Ghana for mat da dwen wana se matena se bisa se basis na ye juma e wo kwan so na wai de be sende kotema e bia e ko temale ba bi tete ko foridia ene enkronkro e keka hono ye bisa se basis no e wo enfa ya tena se ye bisa da emisada nanso ene be hu se ka nwa ye de papa o man we mu so bi person wo free anu ekọ empo ekọ 20 ye wa anu so bi free Accra akwa bi tse pokuase ene surroundings e bemben ye no eno kra ya de a che se eye ade emu eye den papa
yenka bi nse mu kura na ye mampani dada John Dramani ma so betena so ono betena so se basis de bi o an waje tumu sa se basis de akufo abehwie gum papa enti edoso enti on de oba na chese enye so oba be kra basis so fura manaba na de oba ni so oba brande basis no o mampani fo ya na yenya mo frasa o esan se sika mo de be sesa eye neoma we mu nyina no mu wi a mo bebu akonta no go jijirija na mo ja ono sa na mo ko isan se Ghana fo nkasa na se youth fo nkasa no se obi ani abre se obekasa pa anu bi na Twene Juice wo kasa se Twene Jonas chese ba bi o man na du no wo se yetumi kasa na youth no so kasa na chese mo wo san bo mo threatening mo threatening o mo se na mo anya na ekuma na wonhwe beche national security ye nche kura ye nka bi nhemu na ye tese enuan centroni ba ko a chese waje wono so na adwen se efa enioma ese wo man Ghana na obeye na adwen so betwa ni nyina gumu sire be nipa be mo ba bi a ekọ no ebo mo de akotam no na abranti ekire mo ebura ye boro no no anka so fa no hye ono anka sa tiate se ampa nsentro dwuma no ya na watumi aye no aye ne yie enti ono de no wasi wo so wo ye sa nsentro dwuma ne de obekọ so aye sa na yenka bi so hye mu de ti se sa branding 3.6 million Ghana cedis ade branding ne ko ade ben ade e ma Ghana fortune sere na basa pa mu hu se ba bi o man ne ko ne hu se mpanifo tenase a o mu hwie sika ne go ma account mu asese bia kogu ba bia se o mba be ka kire se yen te se discover ye se ni se na so no ye hu ba bia sika ne fa ye hu ba bia sika ne free ye hu ba bia sika ne ko hye na obi hu se sika ne ye be ka ho asema ka bo na akoda se din se de yan mane nkoda din san se ba bia de hu ne se ye tua tax ni wi a aman panifo ne tumi tenase tumi cheska no ohwa VAT ba ko obi damu a tumi kire o se ampa VAT ba ko 5 billion ankasa etu ohwa VAT a etwagu o man Ghana mu ampanifo tena mu ya nya se du wonu kwan chesa san o fu an ko kwa kwaje no fu an ye fre ba ko bi se XP chese papa bene no odu go station na chese o yi ni card se me yo o pani wo man we mu a ezi ebu ogum se sra eje so wo twika na esanse nya ni sika ka press mpoampo ne wo munti no wo mu twika ne sa mampani fo e pese ebisa nsem ba ku mi na mu yi ano mai abem se sa basis ya sem a ye kan wasem ya enche na beto dwa okohwe Kumasi a abrepo eje se basis ya se da park wo mu nyina gu wono mu basis ba ko 300 ya paki ni nyina gu wono ma chese etete epansam ente ekwa na mfidie so de beso mo se ukọ Kumasi wono mo a market bi a ye omampani dada start ye se wo si na emom no wo si no na yetu ni firi ade so besi nne market na pro market ne tete market ne sei na so ye sori a ye se ye pese ye Ghana te se Dubai ye misa se Dubai dem pa no mo oil pe no mo Dubai oil pe no mo na so na motuma develop ekuro na ma wo a wote a opani a wote ono wo pese wo sori na akọhwe wo jese okobo ani akon makeke kura san ba ha na so wo dia wote ono wo pese oba ni yi pese oba ni na why na mbesi esi o man we ye dem pa ni yeni se ba gold diamond se ba bauxite na se den bibia cocoa timber bibia obi wa no na so mpanifo ji sika nyina di wi a omo wi a na afi na omo de akoto cars na omo wi a afi ma perimpani omo busuafo ba bi omo betena ba bi omo bedi na yantima mufo ne de chese yan citizens de forget it si e banya papa di de ene nka omo ti so kura chese nka omo kura nka wa wedade obekọ so aye hiani saa o man ye bre ne twase ye kasa nti bus 300 de egu Kumasi ye misa se dem pa na ye anya hwe enkrofo so tifia o me ya driver fo bebere adwa fo bebere wo mate fo kora betima bedimo enkrofo so se omunya eye adwuma nye ne nti mate fo ntumi mpie mu emedi sa basisi mu atrantwi enkonya sika kakra ntombotoma na sa basisi ba begu wo sa asai padifo ebisa mo se enti modwen oman ho modwen ye ho modwen nkrofo etima na se ye de enkoto abanko sa santene obi kura tumi wu a wabato ma de mahi kura metan no se wo ya wo aba asase so brane bo brane fa hwe busua ne eye won aka no na afezo akodi eye line mu santen obi sori a mate be 2 kotena line mu se okoto aba ni wi a mpanifo no chese wo hwe wo hu kura chese wo mbu kura so enipa
when ye bisa say so wo man baabi a ekono baabi a eduru no san pa na ekono o man pani ku fo so ba so se basis asem ai wono so se ayalolo ayalolo no de e wono ma ye juma se sia ye bisa say ekopie won kumase baabi so a be 100 tugu baabi a chese wonu se esio kwanye se asai enye se apro enye se atete enye se ayehwe esio no mo sa esio make can to driver for ebere wono ma chese om de o application kura koto wono ma chese obi mpom from se brana be ye juma empanifo mo ye di abro mo ye di youth for na abro pa na mo ka so mo ka na se mo se mo de no me be ta akiri a ye nso e be koso bi a no akasa papa isan so ye panin na so won bu hu a mo won se ampa ba bi o man ne kon won so won tumi ansoro waka no aye bi ama youth na ye nso e be koso abomachi se ya da de ne agi machine na chese ye bie machines na se na Facebook on ye na mode a e be bom saa ne aka gumachi san se wo man no bi e kon mu ya de hu se mo betena so se ya isan se man panifo na chese ba bi o man be ko bi amfa mu nti no wo be koso wadi o man sika ape o man ba bi enko no chese enko a ne enko sei ye nso de enka no ntumu da enti we ye nsem a chese ekoso a chese ha o man Ghana e kan wasem won a timutima mfo so bobo hu se o man Ghana kran ko si da ben na empanifo e betena se adwen se enti o man ye adwen no ne atam na ko si da ben e da no na Greater Accra minister so oba be ye Accra te se Dubai no ye sere papa oba ye Accra se Dubai fa he efi adokuru yen wo hwe ba bi Accra ne na mpa bra na wo so ba ye Accra se Dubai a ho esere isan se Dubai no enche kura be ye kuro ba bi o ma se da yi kuro bi ation agina wo se saa kuro ne de enche on betwa ye kono agu saa kuro nim entu na kuro nim a etumi so e kono time ye pani edum no wo se ba ye Ghana na se Accra se Dubai se sika no ankoso anya nyuma pa antumi amaye na se taxes ne yetua no o man panifo mo antumi hu de ekone de efa na se mo antumi amfa anya sene fata ma o man ye timu ye ho antoye de a ene mo so monya crowd ye besu ja papa gumu chemu me se yanche obo sa yutu no ye nkra obi amposi ye be demonstration ade ye bowura flag staff house na chese wo man pani o wan ne wo ne chese bukata ne chese ye juma no sene fata we ye bus se junti wo hwe videos ana so hwe ye pictures ye twegu ya utumi se buses na si wonom for over years man pani e tu no free ade so am se saa time ne pere bus go park o se gra into biem say etete man pani fo ne mpanifo amuguso yesrem se obi ya monye emfa mbo ayutu na ye bre papa enti we yensam a chese etwagu a Ghana fo so monti ase ne wo se mpanifo ayom bibi medi yam je so Franco ku asante wa biara wo ya YouTube no Attention TV na woni guso a wo hwe no subscribe na share afeso ye oba Facebook a Instagram Twitter ye guso ebodwuma wono mo opese ye bodawro bi ma wo efa wo dwade obi a ho a frɛ number se etwagu screen ase no na afie ni endi dwuma sene fata medase sa wo je bre eni adaje hwe